twongeye kubifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu, twizera ko mumeze neza cyane gatanu kuri gatanu. Tubifuriza gukomeza kugira intangiriro nziza z'icyumweru mu by'ukuri, dore ko twatangiye ukwezi kwa 10 mu kwezi kwa 10 kabisa, akaba ukwezi twifuriza kuzagiramo amahirwe menshi cyane kabisa, mugaha mukaronka munitegura neza cyane igikombe cy'isi mu by'ukuri kiri mu kwezi kwa 11. Imiriro reka zagenda y'akantu hagiye hose hatandukanye hari kabisa mu mijyi, hari muri Qatar, haba Doha ndetse n'imijyi igiye yungirije uriya mujyi, aho bigaragara ko kabisa umuriro uzagenda awaka. Nyuma y'igikombe cy'isi rero cyabereye mu Burusiya 2018 2022 turagarutse rero hano muri Qatar kabisa, twongera kureba ibyishimo kabisa mu by'ukuri. Amakipe ajya kuri 32 agenda ashwanyagwana ku buryo bugiye bukomakomeye. Yes, uyu munsi rero naguteguriye akantu keza ukwiye kubumenya nk'umuntu w'umusiportifu muri rusange, dore ko igikombe cy'isi nubwo gikinwa mu by'ukuri hari abantu bagenda bakina, ariko ubundi gasanga bavuyemo, ugasanga bagiye mu by'ukuri bakwiye kugenda, kuko bitewe n'aho imyaka ibiri kugenda ibageza, hariho abantu benshi baza bakina mu by'ukuri bakagenda basezera. Uyu munsi rero nagutegurira abakinnyi bagera ku 10 mu by'ukuri bagiye gukina igikombe cy'isi cyabo cya nyuma, nk'uko bigenda bigaragara bitewe n'aho imyaka yabo ibigeze ndetse n'imbaraga z'umubiri muri rusange. Mu cyungu sa rero nukumba hafi ugatanga ibitekerezo byawe, nubwo ndakora urutonde, ariko my friend nawe ushobora kuba washiraho urutonde rwawe, cyangwa se hakajya abandi bantu wakongeramo bitewe nuko byumva, nuko ugenda ubona ubushobozi bwabo muri rusange. Nguhaye ikaze rero, twizagusuje kwana neza cyane gatanu kuri gatanu. Reka dore ku mwanya wa mbere rero turasanga umugabo wagize amateka menshi agiye atandukanye kabisa mu mupira w'amaguru. Uyu mugabo akaba yarakina ikipe y'igihugu ya Portugal, anakina ikipe ya Real Madrid mu gihugu cya Espagne. Rero uyu mugabo bamwita Pepe rero umwe mu bagabo bakiniye ikipe y'igihugu ya Espagne, ikipe y'igihugu ya Portugal, banakina ikipe ya Real Madrid. Match nyinshi kabisa, akaba umusore wakinaga nka central defender, aho akinaga muri defense kabisa, akaba umugabo wagiraga ishaka ryinshi cyane mu kibuga, akaba mu bantu kabisa bakombataga cyane kabisa, ubona ko yagafite umujinya mwinshi cyane hari hagati mu kibuga. Uyu mugabo rero ku myaka ya 39 akaba agiye gukina igikombe cy'isi mu by'ukuri, bigaragara ko ishobora kuba ari igikombe cy'isi cye cya nyuma, dore ko no mu Burusiya umwaka ushize kabisa yari ahari mu defenseur mwiza cyane kabisa, wanafashije kugenda bagera kuri byinshi kabisa, no gusa atageze ahantu hagiye hakomeye ko baviremo umukino wa 18 babyuka batsindwa na Yirigwe. Uyu musore rero ku myaka ya 39 rimwe na rimwe yambana brassard mu ikipe y'igihugu. Bigaragara ko rero uyu mugabo Pepe adashobora kuzongera kugaruka mu gikombe cy'isi kizaba gitaha, dore ko cazaza akazaba afite imyaka 30 hafi n'itatu 43, ubona ko rero byazagorana cyane kuba yazagaragara mu gikombe cy'isi gitaha. Undi mugabo nakuzane bamwita Maestro kabisa, akaba ari kapiteni w'ibihe byose mu ikipe y'igihugu ya Brazil, bamwita Thiago Silva kabisa, nawe ni umudefenseur mwiza cyane, yakiniye amakipe agiye atandukanye y'imikipe nka Paris Saint-Germain mu gihugu cy'u Faransa, dore ko iyi equipe yifashije gutwara ibikombe bigiye bitandukanye hara mu gihugu cy'u Faransa kabisa, bafasha gutwara championnat nka Ligue 1, anabafasha kugera ku mukino wa nyuma y'igikombe cya UEFA Champions League mabyuka batsindwa n'ikipe ya Bayern. Uyu mugabo rero tuvugana mu ikipe ya Chelsea, aho yagiye abafasha gutwara igikombe cya UEFA Champions League kabisa, murabyibuka vuba hangaha kabisa. Uyu mugabo rero nawe biravugwa ko ashobora kuba agiye gukina igikombe cy'isi cya nyuma, dore ko mu kipe y'igihugu ya Brazil hari impano nyinshi kugenda zizamuka kabisa, ubona ko bishobora kuzagwana umwaka utaha ku myaka nyinshi cyane kabisa. Biravuga ko umuntu witwa Thiago Silva ashobora kutazagaruka mu gikombe cy'isi gitaha kizaba mu 2026. Mwibutse ko uyu mugabo ari na kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Brazil Samba Boys. Ku mwanya wa gatatu rero, ku mwanya wa gatatu turasanga Angel Di Maria. Uyu mugabo ni umunya-Argentine, akaba akina nk'umuwinga, ni umusore w'umupira mwinshi cyane mu by'ukuri. Uyu mugabo w'umunya-Argentine akina amakipe agiye atandukanye, imikipe nka Real Madrid kabisa, yanagiriyemo n'ibihe byiza, dore ko yafashije gutwara igikombe cya UEFA Champions League, anafasha gutwara ibikombe bya championnat mu gihugu cya Espagne. Uyu mugabo Angel Di Maria akina ikipe nka Madrid, ahava yerekeza i Manchester, nubwo bitagenze neza cyane, ahava yerekeza i Paris, ubu ngubu yarahavuye yerekeza mu ikipe ya Juventus kabisa. Uyu mugabo rero Angel Di Maria ku myaka ye 34 y'amavuko, mu by'ukuri biragaragara ko kino gikombe gishobora kuba igikombe cya nyuma agiye gukina hamwe n'ikipe y'igihugu RB Celeste. Kwibutse ko umugabo Angel Di Maria yafashe n'ikipe y'igihugu ya Argentine kujya ku mukino wa nyuma mu mikino y'igikombe cy'isi na 14 cyabereye muri Brazil. Murabyuka batsindwa n'ikipe y'igihugu y'Ubudage, mu by'ukuri ku mukino wa nyuma yari ikipe nziza cyane kabisa, ubona ko Angel Di Maria ari mu bantu kabisa bagiye bafasha ikipe y'igihugu ya Argentine.
Ku mwanya wa kane turasanga Luis Suarez kabisa ni bad boy ukomeye cyane, akaba ari umunya Uruguay guturuka muri Amerika y'Amajyepfo. Uyu mugabo rero yakiniye amakipe agiye atandukanye kabisa kandi atanga umusaruro kujya bijya gufatika. Mwamwibuka mu ikipe ya Ajax Amsterdam hara mu gihugu cy'Ubuholandi, mwibuka mu ikipe ya Liverpool mu gihugu cy'Ubwongereza, mwibuka mu ikipe ya FC Barcelona mu gihugu cya Espagne, mwibuka no mu ikipe ya Atletico Madrid. Uyu mugabo ubu tuvugana rero yasubiye hari iwabo ku ivuko, dore ko arimo akina mu ikipe yitwa Nacional FC mu gihugu cya Uruguay. Uyu mugabo yafashije FC Barcelona gutwara igikombe cya UEFA Champions League kabisa, afasha ikipe ya Barcelona ibintu byinshi cyane kabisa, ndetse n'amakipe nka Ajax Amsterdam. Uyu mugabo rero nawe ku myaka ye 35 biragaragara ko atazagaruka mu by'ukuri mu gikombe cy'isi kizagaruka bitewe n'imbaraga ze ndetse n'imyaka aho igiye igeze. Ku mwanya wa gatanu turasanga Sergio Busquets Mahwera, kapiteni emblematike kabisa, akari umusore w'umunya Espagne ukina mu ikipe ya FC Barcelona, akina hagati mu kibuga, mu by'ukuri ni umukaseri mwiza cyane. Umusore rero Sergio Busquets mu bantu bazi umupira w'abakatara. Uyu mugabo rero akina ikipe nka FC Barcelona kabisa, yanagiramo ibihe byiza, dore ko yafashe gutwara ibikombe bigiye bitandukanye birimo La Liga Santander, afasha no gutwara imikino nka UEFA Champions League. Nkubutse ko uyu mugabo Sergio Busquets ubu tuvugana ni kapiteni w'ikipe ya FC Barcelona, akabona kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Espagne Furia Roja. Uyu mugabo Sergio Busquets rero yafashije ikipe ya Espagne gutwara igikombe cy'isi 2010 cyabereye Johannesburg muri South Africa, dore ko uyu mugabo yari mu bakinnyi kabisa b'ikipe ya Espagne yari ifite muri ico gihe, ndetse n'abandi benshi nk'aba Andreas Iniesta ndetse n'iki nk'abazavi. Mu by'ukuri yari ikipe nziza cyane mu by'ukuri. Umugabo Sergio Busquets nawe rero bigaragara ko imyaka ye irimo kugenda imugeza kure, aho bigaragara ko iki gikombe nawe ashobora kuzaba arimo kugenda asezera abafana b'ikipe y'igihugu ya Espagne. Uyu mugabo rero akaba yaranatangaje ko atazongera amasezerano mu by'ukuri mu ikipe ya FC Barcelona, amasezerano afitemo naramuka arangiye. Ku mwanya wa gatandatu twakuzaniye umwe mu banyezamu beza mu by'ukuri isi yagize, bamwita Manuel Neuer. Manuel Neuer rero akaba umusore w'umudage ukinira ikipe FC Bayern Munich mu gihugu cy'Ubudage. Mu by'ukuri uyu mugabo rero ku myaka 36 biragaragara ko iki gikombe gishobora kuzaba ari icya nyuma, dore ko igikombe cyazaza umwaka utaha muri sezi itaha cyazaza afite imyaka 40 zuzuye. Ku munyezamu rero sinzi byaba bigishoboka, ariko nyine tugendeye ku matara arimo kugenda azamuka muri kino gihe, ndetse n'ibyo bagiye bakorera ama ekipe yabo, ubona ko kabisa nawe ashobora kuba ari mu gikombe cye cya nyuma hariya ku mugabane w'Uburaya, ndetse no mu gikombe cy'isi muri rusange, dore ko uyu mugabo yafashe ikipe y'igihugu y'Abadage gutwara igikombe cy'isi 2014 batsinze ikipe y'igihugu ya Argentine ku mukino wa nyuma hara kabisa i Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil. Uyu mugabo rero wari mwiza mu by'ukuri. Uyu mugabo nkibutse ko ni na kapiteni w'ikipe, ni kapiteni w'ikipe y'igihugu y'Abadage Mannschaft. Bigaragara ko nawe rero bashaka kugira ngo bazamusezereho neza hara mu gihugu cya Qatar. Undi mugabo twakuzanira bamwita Luke Shaw ni umwe mu bakinnyi kabisa wa left back bagiye kabisa b'abakinnyi beza cyane mu by'ukuri, akaba akina mu ikipe ya Manchester United. Uyu mugabo rero w'umwongereza ku myaka 36 biragaragara ko mu by'ukuri iki gikombe cy'isi agiye gukina nawe agiye gusezera ikipe y'igihugu y'Abongereza ako by'umwihariko mikino y'igikombe cy'isi, dore ko uyu mugabo Luke Shaw yafashe ikipe y'igihugu y'Abongereza kugera ku mukino wa nyuma wa Euro iherutse kabisa mu bikaba batsindwa ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani, yari match ikomeye cyane kabisa mu ko mwayikurikiye. Uyu mugabo rero Luke Shaw biragaragara ko ari mu mpera ze mu mikino y'ibikombe by'isi muri rusange. Ku mwanya wa 8 rero muhaguruke twakiriye maestro nimero 10 mu ikipe ya Real Madrid, bamwita Luka Modric rero akaba ari umusore w'umunyakroatia mu by'ukuri, umwe mu basore b'abahanga kabisa ba playmaker bagiye bakomeye cyane kuri iyi si nzima y'Imana. Uyu mugabo rero w'umunyakroatia ni kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Croatia. Uyu nawe ageze mu marembera, dore ko yakinye ibikombe by'isi byinshi bigiye bitandukanye, agenda afasha kabisa ikipe y'igihugu ya Croatia, dore ko yafashije kujya ku mukino wa nyuma 2018 ubwo batsindwaga n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa Le Bleu ibitego kabisa birenga 3-1, biza gutuma kabisa ikipe ya Croatia atayihesha igikombe. Kwibutse ko uyu mugabo yatwaye umwe mu banya-Croatia batwaye Ballon d'Or ari mu ikipe ya Real Madrid kabisa 2018. Uyu mugabo yatwaye Ballon d'Or mu by'ukuri, ubona ko yari yakoze gakomeye cyane, dore ko yari yafashe ikipe ya Real Madrid gutwara igikombe cya UEFA Champions League.
Ku mwanya wa 9 turasanga rero maestro Leo Messi. Lionel Messi rero akaba ari umusore w'umunya-Argentine mu by'ukuri wakina amakipe agiye atandukanye n'imikipe nka FC Barcelona. Yagiriye ibihe byiza mu by'ukuri afashe Barcelona gutwara Champions League nyinshi cyane ndetse n'ibikombe bya shampiyona. Uyu mugabo rero ufite Ballon d'Or nyinshi tuvugana ku isi. Uyu mugabo kabisa umwe mu bagabo bahetse umugongo w'umupira w'amaguru mu by'ukuri ku myaka 35 yagiye asezera mu ikipe y'igihugu akagenda agaruka bigiye bitandukanye, akagenda akongera akagaruka, akagenda akongera akagaruka. Ubu rero biravugwa ko ashobora kuba agiye gukina igikombe cy'isi cya nyuma yo gufasha ikipe ya Argentine gutsindwa ku mukino wa nyuma 2014 mu by'ukuri yatsindwa n'Ubudage, akanafasha ikipe y'igihugu gutwara Copa America batsinze Brazil murabyibuka. Ibyishimo bikomeye cyane kabisa abanya-Argentine bagenda babitahana. Uyu mugabo rero mu rwego rwo gusezera neza abafana anasezera ikipe y'igihugu ya Argentine neza, arashaka kwesha igikombe c'isi ubundi akava mu mupira mu by'ukuri agasezera ku ikipe y'igihugu. Hari ikintu gikomeye cyane abahesheje dore ko aricyo kintu mu by'ukuri witwa nyakwigendera Armando Maradona arusha Lionel Messi mu ikipe y'igihugu. Ku mwanya wa 10 rero turasaga Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ni umunyaportugal avukiye mu byaro bya Madeira kabisa. Uyu mugabo wakina amakipe agiye atandukanye nka FC Porto, akina ikipe nka Real Madrid, akina ndetse n'ikipe nka Manchester United, tibagiwe na Juventus mu gihugu cy'Ubutaliyani. Uyu mugabo rero ku myaka 37 mu by'ukuri akaba na kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Portugal. Biravugwa ko iki gikombe cy'isi mu by'ukuri gicamuka kivuyemo nawe ashobora kuzasezera abafana mu by'ukuri agasezera igikombe cy'isi, aho bivugwa ko ashobora kuba nawe agiye gukina igikombe cy'isi cya nyuma. Ubona ko ari ibintu bikomeye cyane kabisa. Uyu mugabo yafashe ikipe ya Portugal mu by'ukuri gutwara igikombe cya Euro kabisa batsinda Ubufaransa 2016 murabyibuka. Yanafashije ikipe nka Real Madrid gutwara ibikombe byinshi bya UEFA Champions League, aho yatwaye Champions League mu ikipe ya Manchester United, anayisha shampiyona ikipe ya Juventus mu gihugu cy'Ubutaliyani. Uyu mugabo rero ku myaka 37 biravugwa ko atazongera gukina igikombe cy'isi kizakurikiraho cya 2026. Rero iki gikombe cyazaza afite imyaka 41. Urumva ko rero kabisa yaba arimo kugenda agera kure cyane. Yes kabisa rero tubashimire cyane. Namwe mwumva hari abandi bakwiyongera kuri rutonde kabisa, mwaca kabisa ahantu hagiye hatandukanye mukatwandikira mu by'ukuri. Buri wese afite ukuntu abona ibintu bye nuko nabona imbaraga z'umuntu. Hari abandi bantu mwakongeramo mu by'ukuri mwatwandikira ubundi tukagenda tubikora neza cyane 5 kuri 5. Tubashimire rero, mbashimire mbikuye ku mutima, mbifurije guhaha mukaronka.